Salam alaikum. Nauna Cellule Thérapie, le 4 mois 2023. Meren salmina nokku woka wonɗon. Hande meden subani on ɗo toɓɓere mawnude nde waweten sendudade e muɗum. Reyno satti ha ka jombata goɗɗo ma ka goɗɗo jombay ma on waylo wonta gagnoma. C'est très difficile. No satti ha ka gollidata e goɗɗo ma ka ƴettata goɗɗo golle ka ɓannitata goɗɗo ma nde gollanta goɗɗo laaɓanamo reedu jonna tamma on e gurdam maɗam on waylo wonta gagnoma. C'est très difficile. Merci Mamadou Seydou Diallo. Alpha Salou. Dewgal wona ɗum imminira, gollidal wona ɗum imminira. Neɗɗo on waylo o ƴetta jikkuji ma, o feññina jikkuji, o etto halkugol gurdam maɗa. Bakri Mossal, merci, depuis Maroc. Ba Marwan, Amadou Ouri, Alpha Salou, bonjour, vous êtes sur la page de Nauna Cellule Thérapie, merci beaucoup, partagez le live. No wodi buy hande wonɓe jindudude e dépression nawnaje miijoji, kono enen en wiide nawnaje miijoji ko affaire jinna e ñanne e bile e badde juuɗe. Kono si bana adama ɗanike ko e koyɗi o wurata, ko e fenande o wurata, ka makko noon haray ko gonga. Sa yi Allah subhanahu wa ta'ala wi en jange ikra, a acci ko Allah wi ko, a yi a ƴetti ko bana adama firam ma ko, tu auras toujours des problèmes. Hiɗa faala jombude, Allah wi jangu fi dewgal, c'est ce que ça veut dire. Hiɗa faala ɗaɓɓude jawdi, jangu fi bani adama, jangu fi jawdi. Hiɗa faala voyage de, Allah wo jangu, kanko ko wi ko ya jangu. Neɗɗo faalaɗo ma ɗanni nde o ɓay o faala ko gollude, o muuɓi dolle defte ɗe leyɗele muuɓi inni ko ɗum ɗo intérêt maɓɓe on wonata e mum, wo ko ɗum ɗon Allah wiya jangu. Ko ɗum weɗa iɗa ƴetti 95% gurdam maɗa jonni defte, ƴetti 5% jonni aduna on, c'est pas équilibré. Donc wata juhe ɓawo oɗo mariage tu te retrouves en prison, wata juhe partenaire jo ma on mo sokkete. C'est normal, c'est normal. Sa naati e dewgal, a naati e business, a naati e aventure, a jangale fi mum, c'est normal que tu te retrouves en prison. Ma doga haɓana, c'est normal. Merci Diallo Youssouf everyday with us. Merci Gandou. C'est normal, mais ko la aduna on ko cause et effet. Andi enen en ɗuuɗata yahande ɗaɗi ɗin, asli hunde nden en ɗuuɗa yahande nde ɗuuɗa, ko battane on yahante les effets. No waywa natuɗo e ɗanningo curki, acca yiite gen ka huɓɓi ɗon darano curki ki. En ɗuuɗa yahangol ɗaɗi ɗin, kon ɗum hatta yahanen ɗaɗi ɗin fi en ñawndu albalawuji men ɗi, ko parce que en yiɗa yi'itagol. Ko won ɗum woni yi'itagol, ko rôle, ko gollal ngal wonɗa gollude e nder ko woni ma lorrude. Goto watama lorrude, goto watama lorrude. Min Nawna Cellule mi wima ɗum a jaɓani. Hay e goto watama lorrude a jaɓani, hay goto. Ko Allah kadi taguma o warruma non. Allah no taguma o waɗi e ma ko tawata jaɓata toñe ɗum no e ma, kono ɗum wela findinde de, wela findinde si tawi hiɗa hooli fenande.
findinde donc haray mi ala ko ɓuri sattude ka hoore leydi ɗo tuma jombuɗa goɗɗo ma jaɓuɗa goɗɗo par ce que ko hoolare ko amana dewgal ko amana accita kala ko jokkunoɗa serta e kala ɓe humodirnoɗa fertoɗa kala fodareji yaha halfinoɗa e goto pet on waylo o wontane bonuru o waylo wonta gaño ƴetta jawdi ma ndi ma ƴetta tamma on e waktuji ma ɗi naada e entreprise goɗɗo o waylo o wonta gaño kono no hewtimma ɗum kono no hewtini en ɗon c'est parce que Allah wi ikra accuɗa ko Allah wi kon yawɗa natuɗa e diina yimɓe annani ko religieux jo won ma wiide ko wona inde Allah woni haala ko inde ceernoɓe wano makko woni haalda na inde Allah woni haalda o wima min on na diina Allah kam mi woni mum o haalante ndemo haala o haalante diina ɓe woni mum ɓe ko on ɗum senduma e on neɗɗo mo woni haalde inde mum hay fu sendama ko min wima hay fu senda on ko farlimo kon ko ɗum farlima mimo mari gite ɗiɗi noppi ɗiɗi kinal gotal mo mari ngande pièce um ala e makko ko ala e ma sa wawum hiɗon fota terre yeeso Allah nelal ngal koye fop on foppet moɗo ngari yaw janggana hoore ma lettre ma on ko e gurdam ma ɗam famata lettre ma on na e gurdam gon joni noon anani no jombede a yewti jombugol a janggata fimo gore maɓe jombi jombama pocco ko an kadi a yeehi. Non, c'est pas mal. Aller en prison, c'est normal. C'est normal. Parce que qu'est-ce qui va t'arriver? Si on voit que on t'y gagne, la personne va te pousser vers la dépression mentale. Le ngol pona, on peut bourrer ça tout de. Et il y a une dépression. Si quand voilà, bah il mo yaw de golle, bah il mo danki bengure makone, bah il mo watti chonji labudi. Imo selli wala problème non marɗo dépression nawnare ɓittedi nawnare hakkil kon non gollata par ce que golle botako kon non wakkili kon non waɗata social kon non wajoto yimɓe ko réservoir makko c'est à dire ko restan on woni sunnude c'est le danger on ko énergie makko luttuɗon woni sunnude no way mo jogiiɗo otowal carburant makko on lanni no buye men andi o carburant makko on lanni singal hewtita ngal poussé ta jaɓu batterie ma on lanna ino heewi noon ko anditirtaɓe atto o neɗɗo ɗo partenaire jom makko on créandemo probléme ukkoyamo e kaso no woodi ko anditirtamo comme ça tu vas le sauver parce que oɗo neɗɗo andinaka ko ɗum woni aduna d'abord parce que kanko so maapike ko doa jaabi o ɗaɓɓitata c'est ce qu'on appelle les sorciers goto ala pouvoir gollingol Allah parce que ko ɗum marɗe gollinoɓe Allah si a jangi ɗum ɗo Allah waɗay ɗum ɗo si a jangi ɗum ɗo Allah waɗay ɗum ɗo ça ce sont des sorciers. Les sorciers cherchent toujours à contrôler le résultat de leur prière. C'est-à-dire kamɓe andama kaari ko waliw kaari ko mokoba kaari no gayna haajo so wi ndiyam ɗan ara so ɗum fof ko beppalo ko fenade fus je le dis et je le précise ko fenade personne n'a ce pouvoir ceux qui prétendent de l'avoir si wonɓe faminkinade no jogui ce sont juste des mafiataires ala non ko toñirta wonki makin hewtitinde nanata yewtere hooloɗande nde ala dalil
ko ɗum bonni Afrique ko nde goɗɗo darotoɗa tutta ko tutti wo moɗa ko preuve ɗum mafɗa o mutini jungo goɗɗo o arsiki goɗɗo o torani Allah goɗɗo yeyino ko kanko jonma kaydi da hooli ɗum ayi ngon jungo ngo muti da darke terre à terre ngon jungo ngo muti kanko wari kaari da wawi wadde on preuve Allah de wi en wota on jaɓu yewtugol fi hunde nde on alana gandal teɗa daro yeeso yimɓe inna acce gergol ɓiɓɓe yimɓe ɓe ko dalil honɗum marɗa himo mari doole gergol goɗɗo iɗa mari dalil un simple escroc un simple manipulateur anduwaɗo findinde yimɓe ɓen tawa ko anduwa waɗantamo publicité hiɗa mari dalil ala ko bani adama toñirta wonki makko kin heetagol hewti nanugol ko goɗɗo yewtata hoolo ala dalil naafi goɗɗo yewti goɗɗum ɗum no holli ko yewti kon no mari ƴiya yewtere na ko satti ko golle ɗen woni sattigol kaka golle si tawno yewtere ɓantayno leydi hanno Afrique ɓantike par ce que mi yaali ko waawi yewtere hewtir ɓalejo neɗɗo mo gollata hatta fa donc oɗon neɗɗo marɗo dépression o wattina yiila no woodi piiji ɗi anditirtaɗo way si tawi a jombi goɗɗo ma goɗɗo jombima o wayli ko wonti gañoma a ɓanniti goɗɗo ma goɗɗo ɓannitima e golle ma n'importe quoi on wayli ko wonti gañoma tu vas vers la dépression ko ɗum ɓe no mocco tun ko sama kala jokkuɗa ko sama kala jokkuɗa ɓurana ardali fiyo goɗɗo mocco tu te trompes ɓuranan ko addira ko leetere ha e ma ko fiiɗi jikkuji ko jikku nawnimma ko jikkugo kadi dikkinayma ɗut ko fof ko penal ko jikku nawnimma ko ɗum ɓenta cause et effet ndaara sa haali gonga ɓernde ma nde waalo nde fonto sa haali fenande ɓernde ma nde ɓitto nde ana ne ko jikku oɗa jikku dikkina oɗa nawna sa ɗaɓɓi halal danki ma kin wona danki ɓurki labede sa ɗaɓɓi ko harmi danki ma kin waylo wonta seytanuru luubo ma ha weto danki ginde asustaki hay goɗɗo konki ka bafal tu as peur téléphone ma on hula ɓe ngure ma hula a yiɗa police no feƴƴeɗa huli parce que tu vis dans le mal hay sugre ko jinna noon joboti sa wondi e ɓe ngure ma nden no moƴƴiri suudu ma ndu wonta aljanna sakina sa wondi e ɓe ngure ma nden no boniri gorko e debbo suudu ma ndu wonta jahannama ko jinna noon ko jinna on onon yiɗi jinnaji no woodi ko golloyo buy e mon naatoya yiite dande gonno naatoy taw hoolareji ɗi jaɓuɗon hoolagol ngol on hattali ɗon ronin ɗon ɓiɓɓe mon ɓen ɗin hoolareji buygu miɗa jerede miɗa buy e mon wallinoytaka e peese ɗen taw yeeyo drogue no wallinane ɗuma on no ɓenta ɗum dédoignement yeeyo drogue jogiiɗo phobie no waɗane dédoignement rondiɗo maakiti tongaɗo no yiida e douane hara ko dédoignement wona yewtere fi mum non a golleji ma ɗin ɗi fof pet muɗum peese ɓe angal peesegol ba no humodiri ko won ɗum fiɓuɗa boy naatoya yiite ɗani kon nattaɓe sabu a acci nden hoolare fenande nde rewi ka hoorema a désactifalde bal a ronininde zurriya ma kaari mutini tuuba kaari
feƴƴina ɗum ka galle ma nana ɓiɓɓe ma ɓen no haala ɗum ronkaɓe noddude landoɗa si ɓe yi ino tuuba o yaban no muti ɓe ɓortunoɓe ɓe ndaari kaari haɓɓama ka o haɓɓa ɗon capanta to ari haɓɓimo o firti hoore makko haɓɓuɓe ɓen haɓɓa ɗon ko société goto haɓɓuɓe mo ɓen e kanko haɓɓa ɗon ko ɓe société goto noy ko pay koye kuppata carte ka sera lawol dariɓe sera makko ɓen woni ɓe juude ɓen e kanko woni ɗo fijirde carte ɗen ko même société no way wa politicien c'est la même famille ko an arowo tumbito ton on ɓe janfoto kamɓe on ɓe anndiri kamɓe on ko ɗum ɓe sendata yennowo e wonaɗo yennede ka politique ko famille goto ko an arowo tumbito ton on ko guri ma ngi huttete ɗongaren wi ɓeeɗo ɓaytum ɓe yehi ɓe naati e dewgal Allah inni ikra jang ɓe inni dewgal humodira e ganda ko ɓe jangu ko honno ɓe juulirta ko ɓe jangu honno ɓe horirta ko ɓe jangu ko honno hajjirte ko ɓe jangu ko honno sadaka dewgal ngal humodira e ko jangante ko Allah le wi ya jombu a yejjitiɗo wiɗon ya juulu kon wi jombu wiɗon ya juulu kon wi ya ɗaɓɓu jawdi kanko wi ya ɗaɓɓu jawdi wiɗon ya juulu ko kanko inne sirru fil ardi jindu e hoore leydi o inna jangu yaha suɓana hoore ma ko religieux jo haalanma neɗɗo no naati e suudu no waɗna climatiseur o anda biredi ko woni ñamude ka woni iwde o anda otowa nga woni doginde carburant maggal ko hombo woni gollude ɗum mais cette personne est limitée c'est ça la sorcellerie donc finalement a yahay jomba neɗɗo o wonta gaño so wonti gaño la personne va te pousser vers la dépression automatiquement. Non, yawuka kasoji iɓe heewi ton mo ɓengu mum naɓi ɗum ton ma mo moodi mum naɓi ison iɓe heewi ton tef ka yiɗaɓe no bo est ce que Allah no yiɗi ɗum nelaɗo maaki baba trompike a trompike tu te trompes on neɗɗo a janga wi makko walli wi Allah on to walli ko Allah kon na ko satti ko bani adama ko jaw janga fi bani adama merci partager le live Boubacar merci salut Diallo merci donc on neɗɗo ɗo yo o heɓude probléme naɓayɗo ma kaso ma o heɓa probléme naɓayno mo ka o dumbete yalte dogingol o neɗɗo ɗo e moccoji e dogingol mo e biinije nase dogingol mo e duwawuji goɗɗo goɗɗo hey le problème c'est lui imo wondi e ko anda fi mum wondi e goɗɗo e dewgal ko anda fi mum o janganaade mo naati e ɗaɓɓere jawdi o anda ko woni jawdi imo naati e voyage o anda ko woni voyage aventure o anda maintenant il est déprimé ɗo noon kadi yo walle atto o yawde kaso ma o créde pankareji ko ɓe naɓumo e fenande jonde ɗo mandeji seeɗaji sa yi musidɗo ma on himo e golle himo e dewgal himo e laawol aventure ma mo e aventure par ce que hakkunde ɓen ɗon e dépression ko impa naatuɗo e dewgal janggali fi mum naatuɗo e voyage anda fi mum naatuɗo e golle affaire jawde juuɗe makko ɗe naati ka jawle himo ɓanna yimɓe ma himo ɓatto yimɓe marɓe jawle o anda fi mum hakkunde makko e dépression c'est impa
ha wi hakkunde makko e kaso ko empa teppere wotere pet o mewe ka kaso c'est ça jonnon oɗo sa yi tumbani adama musidɗo ma himo heewi sifagol fi ayyibeji aybingol hoore makko ma aybingol woɓɓe go porto wiyata kon critique himo heewi ko critiquata hoore makko ma wondiɗo makko woni ko partenaire makko ka dewgal ɗum ko golla wallitomo o naati mais bafangal o mbaka taw o naati sundu wiyetendu la dépression o naati mais bafangal o mbaka andi ko fewno o dowa jaɓɓitede kono fewno ɗo mbay o yaha e golle conciɗin no laaɓi et puis ko neɗɗo wakki o golla e ɓuri fof o golla e ɓuri fof siko social o ittaymo wakkili ɓuri fof par ce que il est déprimé koye ɗum o heɓata e fowtare seeɗa min ɓe wawatama sa yi to mo heewi ko aybinta hoore makko ko aybinta wondiɓe makko ɓe patron makko dewgal ka suudu weldiɓe makko mo haala inde jikkuji yimɓe tun mo ay kanko ko négatif tun woni yiwde o yiyata positif o yiyata ko moƴƴi e makko o yiyata ko moƴƴi e goɗɗo wota jogo o no boni o tawi gaari no sewi gacce gaari no metti o so warima ɗon ko anda o wima miɗan naw goɗɗo yiyata négatif to aduna on ko jemma e ñawol bana adama fof no mari ko moƴƴi no mari kono kanko ko boni tun yiyata ma leydi ka wonno mo haala fi ko boni tun kanko leydi ka wonno o yiyata positif ko ɗum en tan négative mindset c'est à dire ngane makko ndin ardi côté négatif ko ɗon woni yiyande makko nden fof fewn ɗon set o naati ka suudu ma sa yi neɗɗon himo feƴƴintina yewtere ko fuɗɗike yewtude jikkera ɗo bon par ce que nden yewtere ɗon ko sakkitorta ko deƴƴugol so hewti noon ka o deƴƴa c'est fini bafangal on mbama so deƴƴoyi o wornike ɗon ha sadi so fuɗɗike yewtude o accata yewta o accata kanko ɗum ɓurɓurɓur si o deƴƴoyi c'est fini bafangal on mbama o wonɗo critiqueude o wonɗo aybinde ɗa si o deƴƴoyi o heɓi golle non ngal on mbama o créé dégâts naɓayɗo mo kaso ma naɓayɗo mo ka o dumbe kaso ngon kadi no ñawda ɓe si ɓe sokama joni ka kaso no ñawda ɓe bus anda so naɓama a liisol malla ba himo ñawda hoore makko to par ce que kaka nokkure ka o ɗanoto noon yimɓe ala takko makko ala yawde golle ɓandu ɗum ɓandu no ñawda hoore mum no tawa ko ñawdata marɗo dépression nde tawata o wonda e yimɓe ɓe woni aybinde ɓe o wonda e yimɓe ñamay ɓe huuɗo o wonda e yimɓe howliɓe gandal penale wiyayɓe ko ñande ko jinne ko bat hara o wonda e ñamay ɓe huuɗo mo dikka mais kaso ngon bonnay gurdam bane aɗa ko ɗum naɓatamo kaso parce que il a été incompris of goɗɗo famade himo e aduna mo wona mo sikkude mo mari gonga ko naati dewgal ngal atte faale a landaki a janggali fi mum maintenant ça te travaille ko Allah attiɗa yeddude si hukkiɗamo Allah inni jango goɗɗo wima no ko fi jawdi hiɗa ka jawdi ton hiɗa wuuga ɗum ɓe rondo ko ɓe rondi ɓe addat ma rondo ɗa ko rondiɗa waɗ ma ɓe ronde ɓe naɓe ɓe jonne ko ɓe jonnuma wu merci Oasis merci donc oɗo neɗɗo on wattana yiila ko neɗɗo kadi gollayɗo ha feƴƴita ko ɗum ɓe heɓay ko wiyete kon bon aw ɓe gollay a wattana yiila e musidɗo ma si tawi ka golle andi golle no mari wagutu e no mari saayi ka gollete e Allah wi en o waɗi ñallal ngal fi en ɗaɓɓo nguureji maɗin o waɗi jemma on fi en fowto sa tawi ñallal ngal sanga ka nguureji ɗi ɗaɓɓeteɗo
o feƴƴintinay jemma on sanga ka fawtete ɗum o fawtotako o feƴƴintinay o naati kono ngal on mbaka a yi tum golle ko duwa golde ko ma golle ɗe o jonnaɗen o feƴƴintinay ko dépression on woni mo nawde mum par ce que so gayni ɗeɗo golle ko be o hikkina ɗon golle ko so gayni ɗeɗo o ala frein o sikkay so o fowtike ma so o darike ya un probléme o sikkay si o darike ma so ya un danger qui le guette fawtagol ko tanaka maɓɓe si on welsinike ɗon ha o naati ka suudu o ala yaltude joni bafangal on mbike wonnoɗo gollude mo fawtota ko naati haaji mum ala e golle so haali fi golle s'en fiche naati ngal fermama baka ɗon si a welsinike ɗon an yiɗa wiide ko neɗɗo wonɗa ko nawnuɗo nawni won ko mocco on gaynaɗo sa yi kadi neɗɗon o waɗi changement de comportement alimentaire none no o ñamirayno noon sanji yimo muuɗa tun sukkar ñamiteji sukkar no weɗamo ñama ha feƴi ma o ala ñamude few no wonno yani ñamugol ko normal banaduma fof sa wattani yiila ñamugol normal no to no anda siɗa wondi e makko aɗa andi sa yi feƴƴiti ma yi ɗuytike ɓe naati kono ngal on mbaka ɓe naati kono ngal on mbaka ma wattan yiila e makko piihum ko ngalana wona na o monoto fi goble mum fi kuyere mum fi ila ɓatti téléphone makko mono sakkitode mone on gonɗi ɗi yaltanma o ŋattito ma o fiifo ara na piihoyi ka arande laawol num waddayno ko ngoy ko waddatano mone fof monoto mais ko be tawata ko monini oti kono yaadi e mone o taw hay siko an sifa ɗin piiji sa waɗama ɗi non mono e tawta kadi neɗɗon yawata accutude mone o andi normalement si a monike si feƴƴi ça passe mais kamɓe yawata accutude won ɗon nani won takko makko ɗon e wiigol nene wi'i baba wi'i won takko makko ɗon e wiigol ɗum ma wiigol ngi naati ɗi ari kadi ngi memminike wonu ɗon e haalugol ɗum inna lillahi wa inna ilayhi rajiun won min komi haalnama so yiɗa mari laɓi ka suudu ma kaafaje ma sifa ɗin piiji ɓay bete a wi a wona e pottinti merci Kadiatou merci Siriba merci Bobo Diallo si la mari bete ɓikkoy ka suudi la mari ɗin alaji woɗɗintin bete ɓay a wi'i wa ñamo wuɗo a yiyata ko hollaɗa dugo yawgo ƴettugol binije e defte ara mawla e makko c'est une personne dégoûtée si tawi a jombima a jombama neɗɗon waylike wonti gañuma joni mo etade détruise ko gurdam maɗan manto hunde wotere nawna selle thérapie wiima goto wawatama jiiɓude gurdam ɗan a tawaka yaw windami ɗon goto wawata jiiɓude gurdam maɗan an a tawaka jiiɓugol ɗam pour hewde kon c'est à dire kaka laawi ɗon immotoɗe mais tawa laawike mais yiɗa andi yiɗa tawa e jiɓgo gurdam maɗa koko wiyete victime wona nokkure ka bana adama waloto c'est normal ya yaw ton visita ton yaha ƴetta ton étiquette ji parce que c'est ce que le religieux t'a dit ko ya jaɓu tooñe ko religieux jom wiyayma ɗum sa muññike tooñe sa jaɓi tooñe sa muññike tooñe aljanna ko fi maɗa eyi kam ɗum ko aljanna fenata aljanna wonɗo fiima on ko remeteɗo ko a rematamo donc yahu
visita gondon victime gurdam victime na problem ɓayno woodi ha tadi victime gurdam victime toñaɗo ko nokkure ka watta fus ko nokkure ñande o miɗa a watta fus ko nokkure ka innata ko duwaɗa wadde ko ɓe arɓe waɗa ko amma eɓe noddane allah allah waɗa ma kamɓe ɓe arɓe waɗa na nokkure ka bannaɗoma wuura par ce que ko allah wonɗa yeddude ɗon a toñama c'est vrai mais ko won ɗum waɗuɗa ɓawa toñede c'est le plus important a bonni c'est vrai a falji c'est vrai mais koko waɗata kon ɓawa a faljude ma a toñede c'est que plus important wona toñede ɗum lanni waɗude wati doit peut-être ko nonɗa waɗude cullo duwa ka feggade nokku gotu laaɓi ɗiɗi o wonnoma jannude ɗa tooñe ko ɗum naɗo e ma jan muññagol tooñ on ko c'est ce qu'on appelle le religieux il travaille pour des clans ko feddeji woni gollan kon non golli ayimo golla goɗɗum il n'a jamais affronté la vie o yahaali kala inange kon ɗum landantoɗa goɗɗum mo yahaali gere mo yahaali from an hiɗa ka from hiɗa jogii téléphone hiɗa landade o kon ɗum wande sono wiga moñña si ɓe doɗɗima moñña il n'a jamais été au front aduna ko front mana aduna ko hare mo yahaali ka hare mo jaɓaali yawgol ka hare ta jaɓowajo ma ta jaɓowajo ma al-Yahuda, les Juifs, ɓe yahaali ka hare ce qu'on appelle les religieux konde ɓe waynondirno e maɓɓe si ɓe woni ko ɓe woni ko min na de miɗa un fanatique miɗa wonani c'est des informations ɓe ɓe wiya ton annasara hari ko ɓe yahaali ka hare les catholiques religieux hari ko ɓen fewjanta ɓe ko ɓen hay laaminoɓe e haala ko ñande o kaari ko ñande sunnema kaari ko mbile nangema kaari yenni allah nangema da kaari juuɗi ka haala mum duɗɗema kaari ŋaasi juuɗirde nden ñande hey yimɓe ɓe yahaali hare hari ko ɓen fewñal ɓe tampi ha ɓe ɓilannude ɓe muuɓi ɓe parti to ɓenni si men yi hunduko mon e affaire gurdam amen na ko sikkuɗon ko kontuma ɓe ɓanti konde al-Yahuda sertuno e religieux maɓɓe ɓanti sennidire religieux et la religion no serti ñaamirowo diina wiyete religieux ɗum no serti e diina ka tari mo naati ka nder diina mo ñaamsi comme des parasites wona fof no woodi wakkili on va pas généraliser no woodi wonɓe nodde ka diina ɓe mari place molanaɓe ko allah tigiri wiyen ni yo tawa e moɗon wonɓe noddude e moƴƴere nde hara woɓɓe no e moɗon wonɓe noddude e moƴƴere ɓe yamirde ko moƴƴi ɓe ɓenno ton ɓe faynaki goy on sendindira e ɓenɗo noon ere charlatan ceux qui en profite hande ka wonnen ɗo mi wondiri allah tagɗolam le monde musulman est en train de se débarrasser des religieux on yiyay noon dans 10 ans dans 10 ans le monde musulman va se débarrasser de ces religieux dans 10 ans ɗum na hay ko juuti ça n'évolue pas ɓeydata goɗɗo nokko parce que allah c'est très simple o inni janngu fi makko janngu fi ko tagi kon le religieux ƴetta 95% fi allah arabe ƴetta aduna on 1%. Voilà ce qui les détruit. Jonnon si ɓe nawni si ɓe voyage ay si ɓiɓɓe maɓɓe nawni si ɓe janga ils savent pas que faire si leydi maɓɓe ndi laamete ɓe tawaka. Le religieux te déconnecte du monde de la réalité. Hiɗa hato jine ndiya laaɓuɗa hiɗa hato jine conci laaɓuɗum labaɗum warana port importé hiɗa hato jini e labdaniji kelluɗi ko allah waɗanma ngal geɓal wala tansa nasibaka min adduni ko allah waɗanma ɗum hiɗa haɗɗi ɗon hatto jini e laawi kelluɗi hiɗon hatto jini e sécurité haran wulakama mais nos religieux s'en fiche de ça.
c'est pas leur affaire. Kanko koy mo hato jini ka juula, mo hato jini sa maayi ka loteɗa, mo hato jini gabru ka surreteɗa, c'est normal. Mais si ɗum ɗon ƴetti pourcentage ji ɓurɗi mawde ɗin, c'est déséquilibré. ɗo garay yittoɗe nga yewtere men nden wota yahu ka victimhood ka miɗa taña duuɓi jeɗuyiɗa fillitade ngol konngol na toñere na antungo na toñede mais ko on ɗum waɗuɗa e fe toñede tu as fait quoi? ni men naniɗa toña mais ngala hunde ko men wallide joni noon ko on ɗum wonɗa wadde ɓawa toñede c'est ce qui est plus important. Ko jeelo kadi no immi créé ONG ji no wuuri e inde ma mbeewa mban ko mbeewa mban warata findina ngayuru ndin ko fof noon lutti kon fof ko penaɗo mbeewa man na Allah waɗi mbeewa mban e ma sa ɗannini ngayuru ndi Allah waɗi e ma ndin ko mbeewa mban finata sa findini ngayuru ndin la confiance en soi ɗum ngayuru ndi manque de confiance en soi ko ɗum mbeewa mban ɗum ɗi huɓɓidata si kunɗa huɓɓi kunɗa ɗaani si kunɗa ɗaani ke kunɗa huɓɓay. Donc on neɗɗo mo jombuɗa o wayli o wonti gaño ma wota sikkude ko jinna jokkimo no ko bata no naatiri ni ko jama ko kaari mortinima ko kota makka ko yaaye makka waɗi fo ngwala o ñamoɓe huɗo o suɓi i choose to do that o suɓi si o jamfima o suɓi si o murti e hoore ma bani adama ko suɓinaɗo bani adama ko suɓinaɗo Allah jabtatama ɗum sa suɓaki kadi ko suɓa koɗo an kadi wonaɗo jamfede on a suɓi wondugol e makko a deeɓi ko yiwɗa giggol ala to neeɓi ko yiwɗa hoolare ala to neeɓi ko yiwɗa ɗum ɗo yaadota kono yiɗa ɗon kam hiɗa andi oɗo ko nene goto ma mo bonde jawdi ma kono yiɗon ɗon kam oɗo ko partenaire ma ka dewgal kono mo fatinde ma kono yiɗa ɗon kam min naya iwɗo mais qu'est ce que tu fais yewtin bimu gotum ko waɗuɗa pour que ça change attaque ke fi wata sonko sonki attaque ke fi wata boni a fanki fi wata boni kadi haala bete ndara si change kadi ƴetta action bete ndara kadi o suuɓi diwgol sariyaji Allah ɗin so waɗuma ɗum terto yawgol ka yimɓe ɓe ñaawa Allah wi nelaɗo wi ko ammari gonga sa paye pas kanko nga ma ɗon sa paye pas himo andi Allah no woodi himo andi nelaɗo ko hoore ɗum fof waɗi ko waɗi ko orayna yafana fi Allah inna ami yafike so falta kono non yafafuye ko sansugol jikku na haala na tappugo denɗe a forçata goɗɗo kadi yo jaɓane yafafuye sa changi ko waɗuɗa kon ha wiiɗa yo yaafa mais c'est fini ekkuno men yalla tuubugol ko changegol lutti kon fof ko ɗayni janto ko min namna selli mon ma alande ko giggol halkatama yaw windaɗo giggol ngol ko si inde enɗam maɗan o halkatama so tawi tun enɗam maɗan halkima ta wimo enɗam mo wonduɗa e dewgal si halki ta wimo ko giggol ko minen wondi ko foin change on étiquette c'est l'ennemi ça sur l'ennemi détruit ko gagne tum halkayma si nene goto ma halkima ittu ko nene goto remplace mo wi'a ko gagne an c'est comme ça le cerveau va comprendre qu'il y a un ennemi
si wondiɗo ma e suudu wonti gañuma sans étiquette ma ka ngani ma sa change a wayli perception yiyande manden ko nene goto ni ko mooli ko ɓengu ni a remplaceri ɗum ɗon ko gaño ni ko nene anni ko bengan ni a remplaceri ko gaño a lontiniri ko gaño a fuɗɗoto yide clair minna ya yenno minna ya piw minna mais au moins fuɗɗo hande kadi mouvement ji makko ɗin fo a yiyay mais sa salike lontinirde ko holluma ko jaɓugol automatiquement hay o waɗi a yiyata ko tuma laawi yiya parce que le cerveau ne différencie pas ça an sali cerveau wata sennidirde sona ko holiɗa mana ɗo joni si goɗɗo ari yeeso ma o hollima boɗe sa wi ko boɗe cerveau o markay ko boɗe vous continue so hollima dane a jaɓi ko dane mais sa wayli cerveau on wayle goɗɗo hollima boɗe inna ko boɗe kono no waylo no wonta dane cerveau on jaɓay ko dane ko boɗe ko non ngani mandi way gandi inna ko dane ko boɗe parce que sennidira si goɗɗo hollima ɓale inna ko ɓale kono darale ko ɓi moƴƴani ɗum wontay dane gandi inna ko ɓale ko dane a naati e dina confusion tadi a jamfiga e ngani mani parce que ngani mani suti no suti ko ɓale mais ko wonnu ngan hooliɗa kama jaɓi majje ko foy gandi inna ko dane ko ɓale joni noon ko oti ko watta kon fof ti comprendre no e ɗo joni si tawi a waɗi ka hakkille ma batini ko fenowo wiyete batini o janfotoɗo mbile ko ɗaynowo sa waɗi ka hakkille ma c'est un menteur c'est un escroc mais kako haalta kon fo a faamay c'est un escroc mais sa waɗi ka naafo woɓɓe no tongoy ɓe gaynagoy ko boni kon ɓe wawi ɗon a naati no wawi wawata gandi wiya no wawi wawata no hulɓinaki yo non tu vis dans la confusion kala ko wona ko Allah konko fenade mommen ɓe makay noon kala ko wona Allah ko fenade ɗum ɗo noon andi wona ko Allah yewtifi mum kon ɗum ɗo kono noon ɗi dari ɗon e ŋañago kala ko goɗɗo mocci goɗɗo innuma no naati no yalti ko captage ko ɗi tati ko ɗi nayi ko ɗi joyi Qur'ana wima fof ko fenade mais sa ari ɗon anni ko non woni aye joni ɗa jooɗiɗa goɗɗo no mocce hunduko mako an tigriɗa alay ko anda c'est le cerveau qui est à l'automatisme gande ma ndin a waɗi ndi automatique il suffit que le charlatan appuie sur le point o ɗibbay tun an tigriɗa nana yiɗa wiya an tigri yiwaɗo inna mawɗi konno men no haalde ɗo ko hypnose waɗaɗa ɗo anni ɓi trompude ngani ma ndin kadi jiɓike ko ligera joni ɓe ɗibbay tun ɗaru sa woti dogingol oto a yetta oto way nokkure hande jiɓoɗa konno doginirde saɓe c'est automatique tu n'en as pas besoin de fournir beaucoup d'efforts pour ces choses pas ayey to yinno yaha facilement a woti immagol ma ko a yaw goso ayey ɗa waɗa ɗin piiji automatique donc hiɗa naatira yiite yo Allah dandu en sabu ronkugol ñawdade fenade arde ha e ma ko tawata kon a feƴƴini nden fenade ha e zurriya ma naata yiite sabu mum yo Allah dandu woy ko kaari ñaami kaari iɗa mara dalil ko kaari duwani kaari iɗa mara dalil jawdi makko ni o ɗaɓɓundi o ɓiiru hayso o wujjo o ɗaɓɓundi hara o wujjo so en geri o ɗaɓɓundi ay nda sikkude no girdi on no
o gaari duani ka ko jinna no mari jawdi go wirdu malaika no mari kalisi ko bani adama mari jawdi sila fala jawdi yaw yida e bani adama terto Allah haaju Allah wala e kalisi kaari no hokki Allah milliard ɗiɗi haaju Allah o waɗa mbuɗi on haaju ko yimɓe ɓen o hokki kaarina hakkilatan men leydi Allah taga leydi okkamo leydi o taga leydi ndin ha o gayna an okkama kom kono ko yimɓe ɓen okkuɗa sendidir ko waɗirɗa fi Allah e ko waɗanɗa Allah na goto ala puttere ko waɗna Allah ala hunde ko Allah waɗa hay julde ma nde o waɗana ganiyun anil alamina ko o yondiniɗo ganin ko o tagi ko indépendant nani indépendant ko kanko o waɗa julde ma nden honɗum o nafitora o waɗa honɗum ko an jeyi garina hakkilo Allah nagge Allah waɗa nagge huɗa o taga nagge nge ñetta nagge nge hokkama o taga nagge nge o waɗa ƴiiƴam o moƴƴina piyeesi mum on fof o darnana inna Allah faabo en donc hiɗa naatira yiite yo Allah dandu en sabu miijo no ari ha e ma rewe soroma ndemma ainsi de suite ngo ari e ma jaɓuɗa ngo feƴƴi an ɗo waɗi si Allah inni janngo par ce que ko angal gandal ma ngal waɗi si ngal feƴƴi nga yeeyi ɓiɗɗo ma on fewn ɗo ni no e junngo malam philomane baati prostitué deal drug cannibal déparage ɓiɗɗo ma on fewn ɗo ni no e junngo maɓɓe imo dépensude ɗon jawdi makko ndin waktuji makko ɗin e gurdam makko ɗa non wona fi goɗɗo no wiide Allah wi'i nelaɗo wi'i ko woni haalde kon koko moƴƴi o fiɓi wona fi goɗɗo wi'i diwlirde no darnede ɗo koko moƴƴi o fiɓi hunden no wona moƴƴude mais tawa ko wona waɗede e mayre kon no boni ɓuri ko boni ko wona fi goɗɗo no jombute koko moƴƴi o fiɓi wona fi goɗɗo no haalandema fi aventure koko moƴƴi o fiɓi wona fi goɗɗo no haalandema fi jawdi ko no ɗo en heɓay ɗum ɗo sen waɗi ɗum ta sikku koko moƴƴi o fiɓi il va te sacrifier o sakkotoma sintere yurmede parce que iɗa hoɗina fenade hiɗa jonni doole ko ala doole o hiɗa jonni doole ko ala doole suudu darniraɗo fi Allah ɗuɗa ka hoore leydi Allah ɗum on ɗuɗa ɗum waɗi kala ka goɗɗo innuma nduɗo suudu ko fi Allah jokka innumo addu titre foncier on daren sona inde goɗɗo won to eɗa dépense jawdi ma ka goɗɗo wima ɗum ɗo ko fi Allah landomo dalil laaɓuɗo ko honno ɗum wonaji ko leydi ndi waddi inde nde ko homboni jeerude ɓaawo gollede si ɓe no wawi waɗande goɗɗo compte rendu avec preuve à l'appui y en a pas ko nanata démocratie leydi marndi démocratie ko aduna ɗo min mi anda ko nanata sharia ko nanata socialisme konko nanata ɗon e haqiqa on min mi anda ka woni
min nalde ala min ni min mi anda ka woni diina Allah wahina kam taduda ka hore leydi lorrata non Allah misikalla zarrati ko ni ronkuɗen kadi faamude imo waɗi laabi ɗiɗi ngal suɓiɗa wo ko kanko tagi koy kanko tagi nano ñaama jahannama kanko ko yarda o c'est pas problème lorratamo nafatamo jabugol ma diina ronkugol jabude finugol mama sanne absolument bien ɗum kadi faamugol ɗum ko pinal ɗum sunintama o kanko moƴƴini fo ko honto ko Allah yawde o bisimilla na fi a yehi ñaama mo mari nafoore na ma fi a yehi lorre mo mari hello fus hay fus baba manda rewgol Allah c'est pas facile de ida rewa non yimɓe sikka ko Allah donc lannode yewtere men kala lannode ɓe wiyay Allah no jonnuma doole fiya salo toñowo yo tooñe ka dewgal ma Allah no jonnuma doole yaw windaɓe on bikkuɗo Allah no jonnuma doole ka dewgal ma ka golle ma fi toñowo on wota o tooñe ko ɗum wiyete ngayurde sa acci ndiɗo ngayuri ɗani ke ko mbewa mban finata mbewa mba ngayira so faltaw ko amma hiɗa tawamba ba darna e daral ma hima ɓirede nokkugo ma waɗa kolombowal ma haɓɓa nokkugo ma sanama ko c'est toujours comme ça c'est toujours comme ça mi fillito Allah himo jonnuma doole rabbu samawati wal ardi o toñata kam o tagatama o waɗa reedu e ma o waɗa awra e ma o waɗa juuɗe e ma o waɗa bomɓe ka hoore leydi ɗo o ronka waɗude e ma ko saloto toñede aɗa o toñima si tawi hiɗa toñede terto wonnoma toñede o ɗaɓɓito kum piyeesum woni ko ma woni ko gon ɓannidirde ko ɗum wiyete waɗugol thérapie ko ɗaɓɓitugol pièce wonɗo e ma on tawata way oɗo pièce nodday kaari yo men won c'est ça cento Allah de a jog o innaali hiɗa jogani hay goto goɗɗum ka tawata o yamiray on ɗon mo joganda goɗɗum yo bonnu gurdam maɗa ka hakkillo yo bonnu gurdam maɗa ka diina yo bonnu gurdam maɗa ka ɗaɓɓere jawle yo bonnu gurdam maɗa ka cellal bangu o jonnalɗen dole hego wona fi ko dewgal donc ɗo ira duwa tampinede wona fi ko golle no ɗo ira duwa non tawolo ɗum c'est le religieux qui t'apprend ça non mo moññeke ka dewgal ka alijanna ka fous tu peux changer min naya sertu e ɓengu ma Mamadou mais ta jaɓu toñede andi piiji ɓuyno toon ko law fuɗɗi si a ñawdu no law wanno dewgal ma ngal no weli a hewta sertiga par ce que sa serti e makko a wawade ñawdude a yahay sifa mum kadi arata o yaha waɗu taw waɗeteɗi ko si tawi a ɓawa a wallinde ɗin wallinteɗi ɗon gollali la tu te cherche mais hay fuu sa waɗade heɓani ko sifa mum kadi arata pièce no ma ko ɗum mo addude le pervers ko ɗum mo addude le pervers c'est-à-dire o anda sona hoore makko ko nafoore makko nden tum wande donc o ɗaɓɓay neɗɗo ɗanninaɗo neɗɗo wono moƴƴi neɗɗo wono wakkili ko sifa ɗum o ɗaɓɓata ñamay ɗum ɗo wono moƴƴi neɗɗo mo nanirta ɓaymaɓeɓen wi diina ka ko ɗum o ɗaɓɓata ko ɗum wiyete les proies ƴakkuji ɗin ɗaɓɓay ko ƴakkete ɗani ko ƴakkete e fayinaki par ce que ko ƴakkata kon taw dogay
ɓawo ƴakkete kun dogi ɓanda ko pourwa sa dartike ɓanda na pourwa daru kala ko ƴakkata ko tuma ƴakketen kun dogi si kañum kadi suusa essayay taw waɗa si wi guru op ko pourwa ñamen si waɗi ni ɗum ɗa kadi waɗi ni inna he no gasati ɗum ɗo kadi no mari peɗaɗo gayoru ndi na ko woni o wañata ko kam ko batini na won ɗo o wañata wi no woodi ɓe nang iɗa hooli koydi kala hadis wonanɗa iɗa hooli nelaɗo on bilɗano iɗa hooli c'est bien ñanne on iɗa hooli andi o waɗi ni wala ƴetti kaari mutini tubakari iɗa hooli kaari haɓɓama firti kada iɗa hooli no woodi hoolare o koyo anditira e ma a heɓali jawdi ko yahema a heɓali jawdi ko nene ma huɗuma hokkitama ogo dina coɓoti beaucoup d'entre vous sera déçus. Neɗɗo toñowo on si suɓike toñugol ma wona fi kene mo falama toñude to ko ɓay hiɗa toño na fi kene mo fala toñude to ko ɓay hiɗa toño no rewa oui c'est ça oui Allah wi leydi makko ndinno yaaji rewan min tum kan haala no firipiji boy parce que ko dewal jokkuɗaɗa kala ka bani adama jaɓi wonugol ka toñete ma ka lorrete o wawali wadde hay hunde action hay hunde fiyi ɗum no sansu a reway woni woti jon noon leyndin e yaajude a hulu sa yalti e kunkare makko ɗo ta heɓu ka tippa a hulu ta heɓu ka mais a yejjiti iɗa wonduno e hoore ma iɗa wonduno e taguɗo ma watto yiɗude a yejjiti dambuɗe wulure no wodi udditiɗe ko antunde habbi fais le travail man waɗu travail man on tawo moi je te demande pas de partir mais fais le travail da mais ko kungolle onen watta ko ɓeyde ar waɗa ko duwa uji ɗin ko yo arata min si mi neɗɗo no heewi duwa u je m'excuse pottoton fes par ce que min kenen mi hersay Allah hunde tawde wona immagol e jetta ndiyan ya ta ɗum fof ko ɓe duwo on non da duwa ka ɗuuɗi wo ko manque d'action don no ko ya femme le religieux quand lui il va toujours protéger le c'est-à-dire toñowo le religieux kala neɗɗo tawɗo ko ñaamirowo diina ko toñowo mo wonanta par ce que ko ɓuri hewde kon toñoɓe ɓe faggay ɓe ko ɗuɗon ko ɗon famata les pervers c'est des bonnes personnes dehors dans les cas social yi ɓeɓe wiyanata pervers fasiki ka yaasi ko ade moƴƴo ko neɗɗo wawɗo haala anduɗo no c'est un vrai manipulateur il peut te manipuler avec l'argent et sa bouche les victimes c'est-à-dire ko neɗɗo wertindiɗo neɗɗo wata manipulde kanko mo hoɗat nan ko gonga c'est quelqu'un c'est une personne qui n'est pas préparée du tout ka needi no ɗannina heɓilanaki hunde no wayi ɗo joni bonɗo si bonni goɗɗo atto yawde ka justice kanko mo heɓli andi bonneteɗo on heɓilaki ko ɗum si ɓe hewti ɓe tappamo direct na juge ɓe toñilanno on fama juge jon ko prévo ñawata bonɗo on no heɓili yiila law an wonaɗo toñede on hiɗaɗani on hewde tun ɓe joɗɗina dans justice ko andani Allah wiyinoma si on huwodira e ka jawdi a waɗi hunde winde seydidina a wirsindike Allah wima gaño jogamo gaño joni ko mo marɗa ko fela
wirtindare ko ñaw haray ka lannoɗo yewtere men haray mi jeejima an wonɗo jentade mo vidéo mi jeejima si tawi ko a wonaɗo toñede wota jento o religieux jo ha o waɗa ka hakkille ma o joɗɗina toon logiciel wonandema si a daranike haqqeji ma ɗin a yiyata hendu aljanna mi jeejima kumparti ɗum ɗo mi jeejima Allah o yiɗa toñe Dieu est avec toi an wonaɗo toñe Dieu est avec toi le religieux lui kanko mo wondi e toño mi jeejima hande par ce que ɗum woni warde culpabilité hiɓe siɓade jawdi ma nde joni sa salike jonne de religieux je a yiyatta en aljanna ko c'est la même famille ko fof ko sorti hiɗa toñede e dewgal hiɗa toñede e golle sa inni ñet a wallinay keeri wota yaw bay ko ɗum kadi woni warde. Moi j'ai accompagné beaucoup de personnes culpabilité wonɗo e maɓɓe yiwgol no bonni c'est-à-dire réclamegol haqqe mum maɓɓe ko Allah jonniti ɓe jonni ɓe réclama ɗum ma ɓe darano ɗum ɓe yaha kadi non c'est-à-dire ça m'a fait pleurer un jour wallahi billah tawa neɗɗo o genno ɓaabi no bonne ɗumenta gaslighti ɓe bonne yewte ha yiya hoore ma ko ampo wota yaafino kadi hay e goto ma bonna si a yaafinike e goɗɗo ma bonna a naata yiite an toñeɗa yewte toon ha wona ko a won toñowo ko ya yaafino e toñowo par ce que kono won développude toñe adna a tawama e développe ɓe ɓeyday e wallitoto Allah ko no wiye wota on wallidiri hoore ko boni ko wala ta awano wala ɗis wota on wallidir few e hoore ko boni ko an a tawama wallowo ko boni ɗum fof aden tawama wallahi sifa ɗum fof mi tawa mi yiya neɗɗo himo toña yewte ha gasa few le religieux renverse wayrita parce que il bouffe o wayrita yewtere nde few o cippina ɗon hadisaji ɗi wodaka yala haydani o nodda oya e landagol yaafa fe ɓawa toña si a waɗi a nata yiide ngen non yiide ko gange fuɗɗoto ko aduna ga si minni yiide naga ko gange fuɗɗoto par ce que o juɗoyte woni ko kure wonɗa moɓude inna baba jaɓuɗo ɓeyda so faal noon taw donc haray wata yaw ha sikka ɓawa a daranade haqqeji maɗi goɗɗo sikkine an on a yiwita hendu aljanna sabu waɗugol ma ɗum ɗo donc haray ko ɗo wonde nattuɗa ande ça fait longtemps Mouk chemise Mouktar ça c'est mon partenaire de longtemps. Merci beaucoup mon frère, je me rappelle de toi dans notre coin. Merci beaucoup. Merci Kadiatou Nene Amadou, merci Sireba meɗen salmina kala sponsor ɓe amen ɓe kala wonɓe e wallitade oɗo page mi andintinayi on namna selli torota ko goɗɗo kala nodduɗoma wi namna selli o watti ɗon walla okkoran ma o windamma e inde am min o watti ɗon nanɗa e mo haala toon fi walla okkoran namin namin nous acceptons des cadeaux mais nous demandons kemandon personne mi torotako. Comprenez cela. Voilà. So ilanga Facebook do, j'ai des produits à revendre, j'ai des services à revendre. Kala won be sodde thérapie jonga men tori Allah subhanahu wa ta'ala beyda on cellal. Kala won be sodde lekki buruji jonga men tori Allah subhanahu wa ta'ala Allah beyda on cellal. Now na thérapie